August ni som paruk khan Russia President Vladimir Putin chuan US House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan at lo chu ruam mana fel fai tak nei sakal ani thu soin US chu Asia khomola boina tipun lun tuwa apu ane Putin hian Moscow Security Conference noya thu asoya Australia and Britain le America in kara ven himna thu thlung chu khotlang ram te chuan Asia Pacific biala NATO ang chi military alliance din an tumme kani tin asoi Moscow hian Ukraine baina hi dananga kalpui ani thu lantir atuma khotlang ram te ram zau tumna thar chu dole tura Putin an tangrual poldin atum lain he thu hi asoi chuak ani khotlang ram te chuan Russia in Ukraine arun hi andem hle a lungruala an shrek lain Moscow chuan Asia Africa le Latin America ram tinena sumdo na lama inzom na het zok nei atum thung ani Nancy Pelosi in Taiwan zin hi politician mo phura nei tak zin na ani a US chu Asia le khovela boina tipun lun tur le boruak boi tak thleng tura ruam man na siam lok nei in Putin chuan apu ani Putin chuan Europa nei to din ani ang bokin khotlang ram te point Asia Pacific biala po hetiang sipai pol hi din an tumme kani ati Australia British le American sipai tho hona thuthlung le thil danga an lungrol na chu khotlang ram te chuan Asia khomola nei tawang sipai pol din an tumna en tirna ni in asoi bok ani China in Pakistan sipai te Pakistan investment an nei chuan lamin an tir don Beijing in Central Asia lama ron inzar phar an tum hle tuna hian Sri Lanka economics thiat lai tak changin China ten investment tam tak antimeka Pakistan spy long yen wang 5 Sri Lanka pota ading po India yin angai mo ania Pakistan ale zel China spy anom chuan India an hual bet titi der donani Nepal lama la ni se China influence ana sato hle a China Belt Road Initiative hi Pakistan po an kalpui thui to hle a China's Pakistani investment hian dollar tluk le ding on somruk akhum to ane India invent that lelo chuan security monitoring ti ringot hian China aven thei hun a thleng thuai lawang ti asoi theilo chiti lain NSA chief Azif Dovalan Russian counterpart Nikolai Patrushev Moscow amumek bok ane Karnataka state Hassan district local kota nupatuk khatte chuan an in then an boy pui mek la in thil rap thlak tak mai athlenga apasal chuan anu pui chu rap thlak taka bein anu nalak sakti hriat ani Siva Kumar le chai tra te nu pa hian ko ta hian an in then na tur vel chungchanga hearing an naya kumsari la in nain fanu pakhat an nei to bok in rinnia hearing a hian lok adalat chuan Siva Kumar te nu pa chu an mani ma khwa cheu ngai to lovin an fanu mahun zel tur thir chungin in rem taka oma in then an tum chu sut le turin angen ani counseling nei no hian an nu pa ve po in an fanu tan in then an tum na chu nu kirin cheng ho le turin anin rem ani nima sela tongkam ringota anin rem na chuan engma thil thale chen fak a ring chuak lo chai tra hi washroom kalzok in apasal Siva Kumar chuan amu vele rang takin azui ve ngala tuma in an hriat milawa chemte ken chuan anupui chai tra ngonga tak azai sakani anupui mai ba ka hian an fanu po tha atum boka ma se thil thleng hi midangin an hriatin an chel bet wata police kuta an hlanani chai tra hi apasalin a beina hian hliam na tak tuarin thisen tam tak a hlo boka Hassan district hospital arang taka hruainima se aliam tur lovin aboral ta ane Siva Kumar hi tual tha thuboi ortir ani a kon ru ma ingtin nge siam seile manrua aken lu thei ti chungchanga hian police te chu chui chiang turin antibok ane